Funcionário completo dele, o Anjac Muzino. Agora a idade é 22 anos. Município Lauten. Pertama treino ya idade 19. Haurasi hili tambah gosta duni boxing. Pertama o treino ihal lerelo, os palos lerelo. Aunia pelati honaran Elizario Monteiro. Agora daun nia bate Inglaterra. Neve 2020 haumai tamaya El Matador. O pelati Abilio Orlando Arten. Nema tur seleção ya 2021 au belemanan hamanan ho kolega siran tahun hau tamat seleção nasional. Nema hau ba kompetisi ya internasional ya Vietnam. Pertama hau mai sekolah ya Leranan Timur, então kolega sirat treino hau mai hela ho namon. Então sansa ko neba lugas nos completo neba. Nebe haula hau karak treino membe treinador laya. Sir treino autor hare de tare. La kleur niamos bolo hau. Então nia conta nia história nia ba joga ya ne ba jogar livro nia kuliah sa história nia kole hotu então hausunia então mau hakarak fo treino hagal então mau be hauna pelati kusuba karak treino então haudian hau karak treino do então yani ba nia fo kalsaida boxinia então nia fo hau ya 2019 hau treino ya kalsal satu ya bulan 3 sana. O treino sana bulan 5 hau mau joga ya dili. O consegue primeiro lugar neba. Nema ne evento ida 20 de meu nia. Hau joga primeiro lugar neba. Ya bulan 7 mus joga evento nasional. Nemos hau primeiro lugar neba. Mai joga una família sira balun apoio balun lalu na começa hau sai ona ve hau mana então hau na família sira mos começa apoio na bara então hau ne mau sira una família sira bele apoio na então hau mos asa contente que bele esforço kan liutan fon hau escola ya Leranan Timur hau escola sambil treino dan san madrugada hau treino jam 8 hau tuba sekolah. Jam 5 hau treino. Jam 7 hau tu hau ba fala sekolah. Sekolah film mai media walai lokrai kau treino apa. Ni hau sekolah ya Leranan Timur. Tambah fundau kau SMA ne ba. Antang hau sekolah remata tia mai ya dili. Hau ba sekolah ya di hau semester 1 hau sedia kela. Mas momento ne ba be covid la dun sekolah tahun ba semester 2 treino asa domina una ho consegue hau para una sekolah ya di ya semester 2 tahun hau mai treino hau treino pas 2022 então hau ba fale sekolah ya insfit. Agora semester 1 hau cuti aba kuliah ho retor hau cuti atba joga ya Asia Games ya Vietnam. Durante o treino ne
fo na família na parasi com ama tira fo apoio na mão nema hau mai hauna mão la ve bate a Inglaterra então nema apoio do não mas agora amo Júlio Crispin ma durante au mai ela honia nema kansa desafio ansa durante hau preparação ni arai liu ansa fofong hau ketan hau terus ansa hau treino mai au ba treino fokus dia mai pila mai dia kida han laia ansa modo laia nebe ansa hau toman dia ida ne buat sirana sana sira halo competição seleção internacional ya 2021 então ami na sanulu resi nem mami tama tu seleção internacional mas ami tama treino la consegue ami sanu resi 5 ma treino kal todan ansa treino todan dulu todan então colega balon la consegue ba ami helana itu nang itu ma treino kal hela fulani ma tu arang kau na ba railur então governo diano san lea fale tem que a menos fale atleta então a menos fale ami atleta na rua então ami nen tolu ma bele ba joga Betana ile kaya bu kofong hau ami tama seleção ho kelas nebe hau joga kelas 69 ami hene ba ami nain hat então am langsung tama semifinal hau emalos palos naran elciano hau joga nia kau tia tama final hau asoro nemos los palos itu Leonardo ne manan ho angkat ne tama manan ya seleção tahun pas 2021 então ambahu tu fo filamai langsung Janeiro am treino começar hau treino ya Janeiro tanggal dela 9 a 10 sana am treino preparação na tuba era livre ne ba mi fofo am treino ya Benfica ba game te treino ke Benfica ba game te sana de la desi bulan 2 sana ma tama fale ami ba treino ya TC ya academy ne fulan tulan sana amu tuk fulan tulan sana hau lolos joga 69 mebe siraba daftar ya 75 então ami sa obrigan joga de tamba lolos ami na kelas ami hau joga 69 siraba daftar 75 fale então hau na kolega na rua siradan kilo salah tu be ita karak joga lan tang hau karak joga losona o mesak joga de tona tang kolega na rua halait ba teona balance satu tang pelati usfaleo o karak joga le hau karak joga tang losona o mesak joga de tang pas hau joga ya tanggal 16 hau joga suruh Malaysia awak consegue Malaysia
hau manan ho tekao ya ronde 3. Hau ya mental hasuru niam mental ho ono mental ma hau na nu masane nia kilo ma beleli hau mave nia treinu boxing jab straight uppercut hook ne ma nia treinu hau mus treinu de antang hau no mental masane nia tuku hau mus tuku hau na mental masane nia tuku hau mus tuku nia kona hau mus kona ga tuku mal ne ma hau hanu nya sanede ita ninia filme ya YouTube ne completo então hau bukan no ninia film ninia tuku samsaga tuku pet ninia joga hoy masira ninia relarane então hau hare ne video então nia kesalahan ne be então hau bukan ninia kelemane ne ma hau belemana nia Fung hau ba asa hau primeira vez ba ya joga games mebe hau bel heta hau bel mana ho nação selu asa pelatimos contente tamba asa ami nia lorin atleta barak mebe nunca manan nema manan mebe asa la manan ho point de asa lawas manan saunya asa tekao segundo awasuru hau joga fali ya tanggal 18 asuru Kamboja. Kamboja mos nia tuku diak nia lalais tuku diak mes soke nia kesalahan iha ne liman tun nia fofon nia hasuru be Myanmar nia fokau ya Myanmar antang hau hatene ne joga hau hatene tehne ba nia lalai soke ne 5 matun antang hau bele buka dalam para nia hatun nia 5 tun hau pele aprovetania Netukulalais hamus lahin netukumai hamus kanter badet mbe haunian asabani bahu sasaran kona los asa acerta nebe hau pas ikus ne mau tukuk ne kesu mania monu lahader ne pertama monu tia kedua ma lahader monu lahader hawan sau senti hauman fal ai pa una kolega kal senti la dia pun hawan sa atuba kairnya mebe waset haru kau lali ke kair
Tahun wasit dunia hau ba hamri kene ba asa kalan asa hau asa ajuda ora saum bania dan aureza bania parnia bele diak napatin. Nia dia pas nia suruh hau nia fila hospital jam 2 nia maya aulan suna suruhnya tang hau sunya usa mau de o sentin sa hau ihane bane hau hatene botida hawan sa ba hospital ne hau hatene hau dan sa batene ba ma sadar mas hau de repente akoda hau hospital no ne an sa hau hatene duni. Ikus awa suruh Filipina hau lakon ho Filipina te kau wasit maru kapara te nebe fofong nia joga profesional ya Amerika nia joga dal barkona nia Asia Games, SEA Games, Olimpiada nia turoto nebe hau senti kontenti tamba ema profesional mabe hau bela suru ya final. Nia joga amatir dia soke ita nia level ma sidap tobania tamba nia 2001 nia joga tiana antau nia experience dia asa nia joga tomat nia matene kona joga ne antau ita hau masa hau tuku ni hatene tiona hau fumbo kan atuku ni hatene otona ni sayona mas nia mos agradece tamba foi primeira vez hau asuru be nação kick Timor Leste. Hau hasuru ya final mabe hau lako mas hau puas tamba hau mos asa foi primeira vez mas hau bahetan juara 2 nebe hau mos agradecer dun. Ba joga ya evento internacional hau hetan primeiro o segundo lugar hau lori tanya nação tanya Robin dane o lori o familia o povo Timor hau lori nenarang mabe hau hetan segundo lugar hau fila mai primeira vez hau mai hotu nação larang hotu contente mabe to agora hau fila mai iha itinerário larang la to semana asa federação la CGD la taumatan asa husi kami to agora emalabulu asa ami telefoni
Asa mina pelatih internasional nian mus nia la sibuk kami. Asa amina situação agora ni amsamos sira lausu. Sira usi kami to agora. Tu iras que asa games taba laos ba participa, mas be taba pretação. Be lefone hause raina fatin ya hanfon. Asa Loroncelu abele ba jo tuira SEA Games a SEA Games os SEA Games. Au suba governo CZD, Comitê Olímpico, CDTL ou Federação. Au suba Itabot tem que criar condição na bedia de liuba area boxing. Tamba ami boxing hotu karak treino, mebe condição nebe agora lá dia. Ami karak treino ba jogar a liur, mebe condição ansane itatu ba bangsa. Kita tem que ami treino laos ba ami individual, mas be ami lori ho nação. Nebe a usu governo tem que condição nebe dia tamba ami deleba hela barat treino dia o toba dia para amba competene ne asa par ita nação selu hareitamos o timormos agora desenvolve desporto ni agora desenvolvana. Nebe tem que ita problema ma ita ni a condição ne. Hausu governo tem que tamatam ba condição ne para ba hela iha ita iha railaram desporto kola kona ba desporto jovem hutu iha talento. Mas be governo la tamata ni dane. Nema jovem hutu hapara ninia talento ne atuba buka ninia moris dia kliu buka dalam o solução nebe dia para jovem hutu bele tuir ninia talento nebe iya. Diak, awni narang Abílio Orlando Santos, husia estrutura, hawan sa presidente boxi Clube El Matador, no treinador ba hawni boxista Delio Anzakezi Mojinho. Ia clube, ami treinador na Intolo. Na Intolo, hawni kolega na Rua, ida naran Apolio, ida naran Artemio. Alindelio, uluk halo ni estudia Los Palos primero, nia treino iha Los Palos, o treinador Elizario, primeiro hahu sineba, depois nia remata ni escola neba, mai hane, mai El Matador, tama El Matador, depois ami fo treino nia, o colega sira fo treino nia, depois nia tama sai campeão nacional, depois tama ba seleção nacional, no? Foi na Lais, nia representa Timor-Leste, sai ba joga em Vietnam, no hetam segundo lugar iha SEA Games saja tu iha. Lori clube ni nara, estrutura toma sponsor no colega sira hotu nebe durante suporta, ba Delio, ami orgulho tebes, ba ninia
ninya sucesso sai da mania turi haneba hoidane clube esforço ana fatin dulu nia na fatin fo treino nia fatin para ia tina no intan nem sai realidade nem mahanesan primeiro lugar lá se a SEA Games date mas be ita espera kata ia asiático no olímpico ita bele hetan primeiro lugar haneba hanesan treinador dificuldade bania makanesan ninya transporte se exemplo nia helador mak mai treino mai be idane la hamate ninya vontade idane ninya vontade ba treino ne bo tebes ne maka au hanuin ne hanesan motivação ba colega sira hanesan ninya colega sira boxista hotu para banati tuir ninya treino ne o de esforço ana fatin para sai campeão nacional e asiático nomos internacional eventos recelo nia treino disciplina doni disciplina saya maita kuliah saya maita fu hati tembania nia halotuir nia resultado diak doni ai mor set nia hetan prestação nia SEA Games hanesan alindelio nia hanesan rekor primeiro halo história ia SEA Games hanesan federação boxe nia hetan segundo lugar fila mai be estado hanesan foi la lais nia itare fulang idau na be check mamuk nia hansa treinador hanesan clube 9 triste tebes ba idane problema idane be hawe espera kata ka tempo barak sira bele hetana sira ne prêmio sira ne direito kona ba estado ne promessas além de dane kona ba federação boxe how triste tebes tamba saida tamba sira mai federação lai he plano ba atu ba faliwai ne lai ha hanesan jangka panjang ne lai ha husik sira hanesan husik date depois sira fila mai klubu hanesan latomatan la nema la dia how hanoi federação tem que ir plano para se mais hansa ne bauna mais se SEA Games ona fila mai tem que semana ida semana rua tau falecira ba karantina mai be idane la ia idane mak susar baita tu mantém lavar sirane físico durante a jogane ne tau idane falta controlar o se a federação ne susar how hanoi itania boxista idane nia potensial tebes também idade musiki kwan nebe husuba estado tau mata netiknia tem que ser ajuda nia halo anessa serviço amutu ko federação clube para bele tryout nia barak tan tryout precisa tryout barak halo jogo barak para nia bele compete a nível internacional o dia no hetan primeiro lugar ya nível internacional sim how hanui problema federação idane ita tem que ser taumatan hotumos tamba seda tamba durante tinambarak federação la halo buatida seria lá ia plano nebe husuba federação husuba estado sebele karik tempo barak halo congresso para halo mudança ba federação ne diak ba boxista diak ba Timor. Eu agradeço Liliuba El Matador, o presidente Abel Orlando, o niña estrutura toma, tamba durante ne sirama apoio, o asa promove a mim, asa motiva a mim, buat nebe amilatene sira bele haro hanuri nami asa nini estrutura tomak nebe durante hautama ya El Matador nia sempre
hamutu ko ami munu ba dalanat sirabele kuliah dane ini halo ansane la dia antang motiva ami bele hetan resultado nebe dia. Que tal lua asiste la Laok Desporto. La Laok Desporto, bele.